Half of Iran, we beg you, please stop the attacks. Half of Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction. N'umwe mu basirikare bakomeye cyane ba Israeli ararira atakamba yinginga igihugu cya Irani ko barekera ko bagabaho ibitero simusiga. Irani yongeye kumanura ibitero bimeze nk'imvura kuri ambasade ya Amerika muri Israeli. Magingo yanga bya Israeli kandi yanangije bikomeye cyane ububiko bw'intwaro za Israeli. Mu murwa mukuru wa Israeli ikigaragara n'umwotsi w'umukara ndetse n'urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'urusaku rw'ibitero bya mizayiro biri kugabwa kuri iki gihugu cya Israeli biturutse mu birometero 2300 aho ni mu gihugu cya Irani. Ambasade ya Amerika muri Israeli yatwitswe bikomeye cyane kuko yarahitwa i Tel Aviv. Irani kandi yanangije bimwe mu bikorwa remezo by'iyi ambasade ya Amerika. Bibaza bikomeye cyane Donald Trump, ndetse Donald Trump yahise ahagarika ubufatanye yari afitanye n'igihugu cy'Uburusiya mu guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, ajya kwita kuri iyi ntambara ya Iran na Israeli. Donald Trump yahise atangaza ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashobora kuba ariwe muntu wa mbere uri kwenyegeza iyi ntambara kuko ngari gutiza umurindi igihugu cya Iran ndetse agatera ingabo mu bitugu ndetse agahana icyizere cy'uko azafasha perezida w'ikirenga wa Iran. Mwibutse ko kandi Donald Trump yabujije Israeli kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran kuko n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane bazwiho gukora intwaro za nikiriyeri. Ati isi yose imuhombye twaba duhombye ikintu gikomeye cyane. Ni intambara yafashe indi ntera, ni intambara Iran imaze iminsi irasa intwaro ziremereye cyane za Israeli n'ububiko bwazo. Magingo yanga ibintu byanakomeye cyane kuko Israeli nayo yongeye kwihorera kuko yishe abasirikare bakomeye cyane ba Irani ndetse barimo n'abajenerali bagera kuri 2 nyuma yo gusuka ibisasu bikomeye cyane mu mijyi inyuranye. Ni intambara yakajije umurego, ni intambara yongeye guhindura isura. Ni itangazo ingabo za Israeli zo zashyize hanze kuri tariki ya 16 Kamena 2025 bagaragaza indege z'intambara za Israeli zarashwe mu buryo bukomeye cyane, ariko bakavuga ko nabo bihoreye bakarasa izigera ku 10 za Irani ndetse bakarasa mu birindiro by'ingabo za Irani biherereye mu birometero 235 byonyine. Si ibyo gusa kuko magingo yangaya umutwe wa Kudusi niwo ukomeye cyane mu gisirikare cya IRGC washinzwe mu 1980, ukaba ushinzwe ibyerekeye ubutasi, ni nawo ushinzwe ibikorwa bihuza Irani n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Afghanistan, Iraq, Libani, Syria ndetse na Palestina hari imitwe ya Hezbollah ndetse na Hamas. Ikinyamakuru Al Jazeera cyantangaje ko kandi muri ibi bitero hanishwe abandi bajenerali 2 ba Irani. Ibi byose reka nze mbikubwire ngende sanze Fragile mura akantu ku kandi muniza umwanya mbabwira iby'ibisasu rutura Irani igiye kohereza kuri Israeli. Bwa kabiri perezida Vladimir Putin yongeye kuvuga ko agiye gutiza umurindi bikomeye cyane iki gihugu cya Irani kuko Uburusiya bufite intwaro za mizayiro ibindi bihugu byo ku isi bidafite. Ni nako Kim Jong Un yamaze kwidekarara ko nawe ngafite ibisasu bya kirimbuzi agiye guhereza Irani ubundi bakarimbura Israeli. Ikaze reka munyemerere mpere kuri Irani yasenye ambasade ya Amerika muri Israeli bibaza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli iraguma ifunze nyuma y'igitero cya misile cyayigabweho. Irani yagabye igitero simusiga ku bindiro cyangwa kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli. Nkuko rero ambasaderi Uhuchabe yagiye abitangaza, uyu ni ambasade wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli witwa Uhuchabe, yatangaje ko ibisasu byaturikiye hafi y'ishami rya ambasade riri i Tel Aviv bikangeza bimwe mu bikorwa remezo, ariko ngo nta muntu wa ambasade wigeze ukomereka cyangwa hasiga ubuzima. Ibitero byabaye mu gihe intambara hagati ya Israeli na Irani imaze iminsi 4 kandi ngirimo kugenda irushaho gukara. Irani yamaze kwemeza ko yarashe misile zirenga 100
zigamije kwihorera ku bitero Israel y'abagabye ku wa gatanu, bigahitana bamwe mu bayobozi b'igisirikare cyabo ndetse n'abashakashatsi babo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yaraburiye bikomeye cyane Iran ko igomba kwirinda kugaba ibitero ku nyubako za Amerika ziri muri Israel. Aburira kandi ibihugu byose bishyigikiye Iran ko bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi. Umutekano uracyari muke ahitwa i Tel Aviv, ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Israel, aho ibi bitero byahitanye abantu nibura 8 hagakomereka benshi. Ambasade ya Amerika nayo igatwikwa nk'uko byatangajwe, ndetse ambasade ya Amerika itangaza amabwiriza yo kuguma aho abantu bari mu gihe ibi bitero bikomeje kugenda harebwa ibyangiritse. Iran yatangaje ko yiteguye kandi guhagarika ibitero, nubwo amahanga akomeje gusaba ko impande zombi zagabanya umurego zifite. Magingo ngaya Iran ikomeje kugerageza ibitero simusiga kuri Israel. Iran iri kumena ibisasu biremereye cyane kuri Israel bimeze nk'imvura. Magingo ngaya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kuburira bikomeye cyane iki gihugu cya Iran gikomeje kurimbura Israel mu buryo bukomeye cyane. Magingo ngaya Donald Trump kubuza Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran witwa Ayatollah. Nuko uyu Ayatollah ni umwe mu baperezida bafite ubunararibonye n'ubuhanga bukomeye cyane mu bijyanye no gukora intwaro za kirimbuzi za nuclear. Magingo ngaya Donald Trump iri tegeko yatanze ryatunguye benshi, nyamara Iran ikomeje kugaba ibitero simusiga kuri Israel mu buryo bukomeye cyane. Bamwe bati ni inyungu za politike, abandi bati ni inyungu Donald Trump afitanye na Ayatollah, ni perezida w'ikirenga cyangwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ibi byavuzwe mu mugambi ngo afite uko ashaka gukorana na Ayatollah mu bijyanye n'intwaro za nuclear Iran yibitseho. Amakuru yagiye atangazwa n'abayobozi batatu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babihamirije ikinyamakuru The New Times ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Bavuga ko Donald Trump yahamagaye ku murongo wa telefone Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, amubuza kwica bamwe mu bayobozi, cyane umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ni mu kiganiro yagiranye na Fox News ndetse n'ikinyamakuru The New Times, Benjamin Netanyahu yemeje amakuru avuga ko Donald Trump koko yababujije kwica Ayatollah, ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ndetse uyu muyobozi ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane kuri uru ruhando mpuzamahanga ndetse no ku isi mu bijyanye no gukora intwaro za nuclear ndetse no mu bijyanye na politike. Ngo ni umwe mu bayobozi bafite ubunararibonye cyane ko kuva ku wa gatatu Israel yari yatangaje ko igiye kwica uyu muyobozi Ayatollah w'ikirenga wa Iran. Ni ibitero bari batangiye kugaba kuri Iran. Ibihugu byombi kandi bikomeje gusubizanya kuko buri kimwe kiri kohereza ibisasu ku butaka bw'ikindi. Magingo ngaya bikomeje gutera ubwoba benshi bari gukurikiranira hafi iby'intambara ya Israel ndetse na Iran. Biteye ubwoba, si ibyo gusa kuko Israel yanatwitse indege z'intambara za Iran mu rwego rwo kwihorera kuri Iran ku bitero bamaze iminsi bagaba kuri Israel. Igisirikare cya Israel ku cyumweru cyatangaje ko cyatwitse indege z'intambara za Iran nyuma yo kugaba igitero simusiga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mashhad. Izi ndege zariho. Igisirikare cya Israel IDF kibinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, bavuze ko izi ndege zatwitswe ubwo zarimo zinywa amavuta cyangwa benzine ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mashhad giherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Iran. Ni hafi y'umupaka w'igihugu cya Turkmenistan cyangwa Turkmenistan. Ni ikibuga kandi giherereye mu birometero 2300 uvuye muri Israel. Iki gitero cyagabwe kuri izi ndege ni Israel yateye ibisasu biremereye cyane kuri Iran, ndetse bari bafite target yaho izi ndege ziri ko ziri kunywera amavuta. Ni amashusho n'amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragara ko Israel iri kohereza ibisasu biremereye cyane kandi byari bifite umuvuduko uteye ubwoba. Bari ba target zarukwangiza cyangwa ibi bisasu byarukwangiza izi ndege z'intambara
iki kibuga cy'indege nyine zari zihagazeho. Israel kandi ivuga ko kurasa izi ndege byari mu rwego rwo kuyifasha kugenzura ikirere cyose cya Irani nta nkomyi. Usibye ikibuga cy'indege cya Mashhad, Israel ku cyumweru yanemeje ko yarashe ahantu hatandukanye ndetse irasa ku mitwe itandukanye y'ingabo ikorera muri Irani ndetse n'intwaro zabo. Yakomeje kandi Israel ivuga ko magingo aya ngaya yanarashe ikigo umutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani uzwi nka Quds wateguriragamo ibitero ndetse inarasira mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Tehran, aho ingabo ziteguraga kugaba ibitero bya misile zikabirasa ku butaka bwa Israel. Irani ku ruhande rwayo yagabye igitero kandi kuri Israel mu gitondo yongera kwamagana ubugizi bwa nabi ngo buri gukorwa na Israel. Ivuga ko indege nyinshi za drone ziri kuva muri Israel igiye kuzihagarika igashinga umupaka. Ni ibirindiro bikomeye cyane bya Irani biri ku mupaka w'ibihugu byombi, aho magingo aya ngaya bivugwa ko mu birometero ibihumbi bibiri ariho Irani yongeye kugera igategurira ibitero simusiga. Ndetse magingo aya ngaya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nubwo yihanije cyane bikomeye cyane Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Irani, ariko Irani ifite gahunda ngo yo kwivugana uyu muyobozi. Saho gusa byagarukiye kuko Perezida Donald Trump yahise ahagarika imikoranire yari ari kugirana na Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida w'Uburusiya. Muri rusange ni icyitwa diplomasi cyahagaze hagati y'ibihugu byombi kubera umuvuduko Vladimir Putin ariho gutera inkunga igihugu cya Iran. Intambara ikomeje gufata indi ntera hagati y'ibihugu byombi, aho magingo aya ngaya Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong Un nawe yamaze kugaragaza ko mu gihe Israel yakomeza kugaba ibitero kuri Iran agiye kohereza intwaro za kirimbuzi, ndetse magingo aya hari n'intwaro avuga ko ataramurika ku ruhando mpuzamahanga agiye guhereza Iran ubundi bakarimbura Israel. Utibagiwe kandi na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe yamaze kwidekarara ko agiye guhereza igihugu cya Iran intwaro karahabutaka kabombo karundura zo kurangiza igihugu cya Israel. Magingo yanga abasirikare benshi ba Israel bararira batakamba, bararira bahogora, bavuga ko Israel bashatse bareka kugaba ibitero. Ndetse bamwe mu basirikare ba Israel batangarije ikinyamakuru The Fox News ko Irani ibamereye nabi ndetse ngiri kubagabaho ibitero simusiga mu birindiro byabo. Ni amakuru yagiye atangazwa bikanavugwa ko magingo yangaya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaba cyamaze no kohereza izindi misile zemereye cyane muri Israel.